Hayi mama, opera mfiki, opera. Hayi man. Bako juju baka just Judy. Just Judy. Just Judy. Arembe ba siye. Mothomolo o tla ka mogone Just Judy. Wa tseba ka mogo, jwale bo yetsa so. Ngiyabonyela ngithi. Ngiyabonyela hayi. Umuntu wami yenzeni? Mawuphuzile yabonyela. Wabona noma ngisoba. Ha. Wayatsiba kira. Ha. Ake wathi. Tipi hayo babeli, ska. Ake tipese ngizwa awutswa malungu. Siyenze njengabanye abantu. Ungibafe phela kulaphathi asuggest ukuthi angigeze ngetswayi nedip. Oh manje pili untata akumafa ufaka itswayi nedip ekupini yakho. Then baba Yasiyenzani? Ngiyamgezisa. Ngiyamshebela kumshefa amashishi. Hathi butobethi. Ke tla renye. Mothomolo wena o right handlanhlekela. Ke left yakusale kade ke left. Ha, oh, moshe, uyihlo muthi pili. Maaqete go libitsa nna. Wona tja re ka moreng. Wa libitsa ntate security. Lwena ntate camera. Asintate security ke Gucci lebitso la hae. O tla bona o tla kgetsa go ke manye. Be. Se go ratile tšhelete ka ya mining e tlo jwa kwena o batla a bankele nna. O batla eng mothomolo? A banke. O banka eng? A ya tlo go tla mo ke tswa mining ke de avocado. Go fela bofu. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got up today, and that's exactly about Street Channel. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting, we're waiting, guys, let's share the videos, let's subscribe, let's comment, bona o shwetse chomi ya waza ke hona le Lady Blue thusa batho shwetse family ka fela so that it kgona go shebela Street Channel. A ke re guys ke le shweditse go Instagram le TikTok ke Lady Blue 080 #yes baby mothomolo. So let's ka le balang here le mfollow. So guys, today ke ngolwes ke my sister, e re ke mo fefela chance ke utlwe rena hantlantle. O reng a le jwetse le no mathata ha ekeng mothomolo le kae? Ngiyaphila njani? Ya le nna ke teng siso mdala. Ngicela utshela ama viewers ba Street Channel ukuthi wena kahle kahle why usipalele thini. Okay. Nginenkinga la noba wasendlini. Baba sendlini ngihlala emakhaya so ngivuyile uthe ngimvakashele ngizeGoli. Mangifika la eGoli ayisihlale kube mnandi. Mangiqala ngithi sifuna ukuyenza sexy ubaba akafuni. Ngathi uyangiyanya like mangiqala nje ngenze sex athi hayi ngiyamdina ngimnukela kabi angazi ukuthi kanjani. So le nto lesengiphathe kabi ngoba sekunesikhathi ngilokho ngifikile la eGoli mara asiyenze sex. So siswa mina ngicela ukuza ukuthi unesikhathi esingakanani uhlala no ubani igama lika baba Sipho. Okay, usunesikhathi esingakanani uhlala naye? Sesine 3 years manje. O lena le 3 years. Yes. So lento leyo ukuthi athi wena uyamnukela manenzi sex uyiqala nini inkosi yami? Iqala manje njengoba sengivakashela eGoli siyaqala ukuzwa ukuthi ngiyamnukela but mase emakhaya si right angimnukela ngazi wena mafika la eGoli sokunama 2K or something angazi. Nina abantwana yini wena nobaba? Sinomntwana oyi-1. So ngicela ukubuza something makathi uyamnukela wena how by the time uyenza sex usuke ugezile yini? Angithi ngifuna ukuthi understand. Sometimes ngiyakina ngithola vele ngiyangisanda kuthina kade ngiwasha mangiqeda ukuwasha uyabuya ngimkhumbulile phela umuntu wami so sekaqala ukuthi hayi ayambe uyogeza kusukela nini manje sekathi ayambe uyogeza Wathi uyamnukela. Yathi ngimnukela kabi kanjani ngahlala the whole day ngageza ngigezile ukuthi just ngisendlini ngisigqokele ibroke lami elisimple angeke ngigcoke impahla ezintsha. So wena kahle kahle ufuna ukuthi uLady Blue to that kuncede ngani kahle kahle? Ngicela ngikhulumele nobaba ukuthi sibuyele endaweni yethu ngoba ngiyabona ngase sogcina sehlukana manje. Oh but when into ekuhlupha kakhulu ukuthi makwamela uheaven ayi sex uthi wena uyamnukela Yes. Nishadile yini wena nobaba? No washadanga mara sesinesikhathi siphila ndawonye imndeni yethu 2 years ukuthi siphila ndawonye. Oh kini kukuphi wena sisi? Kusenkandla. O enkandla Natali kwani? Yebo. Halala umuntu omkhulu. So umuntu omdala into uzoyenza bengisacela nje inkosi yami njengoba sifikile kanje siye siyobona ubaba. Angazi ukuthi ukhona yini? Yebo ukhona endlini ubaba. Ya uzasibonisa wena ukuthi kukuphi kwakho kwenzakalani ene ngiyajabula nokuthi uthambekele sakutholula nabe ngicela ukuthi nje sihambe. But baba holontori yetsa ngitlo tsamaya ko my sisi re ya ko yena re eng kwa botisipo ka ofela re tsamelena re eng ko abutwa mothautlwana ngena because of kimola utlwa ke re watcho my sisi re yo Lady Blue ke ikutlwa ke se shapo ba ntate hore ka mongela especially ha re etsa sex but la tswa Lady Blue haliteng mathata solve umuntu omdala wena uzasibonisa ibhlungu lento leyo ngiyazi Martina umuntu omdala uthi ubamba umuntu bese athi uyamnukela understand so ngifuna understand mina umuntu omdala ukuthi makathi uyamnukela kusuka kunjani kwenzakalani futhi Maybe ngifuna toilet like ngifuna toilet ngiyabuya sengiyabamba ngigezile izandla umbe sengithi ngiyambamba lapha awubaba akasafuni ngithinte yeah ngithi oh no problem yeah uyabona sisi khona kubuhlungu kakhulu qamba manga ngicela ungene ke awusuwakena obitsa buthi Sipho Sipho ungiyela ukuphi manje Sipho
ngathi sisi ungaphe toilet ungaphe toilet manje sizamela la nkosi yami singamvelisa kunabantu abafuna ukukhuluma nawe mothomolo usipho ne re kopa fela o bua le wena re tla ikemela mo mo le siting please a ke re etsetsa re bona o toilet a ke se bo right na o go seemong se shapo o ka bua le rona na baby ngizalabantu lana ngicela ukuthi uphume kancane hayi mothomolo Sola tse ke ntho tsaka ke utlwile wa mpaisi mothomolo wa o kwalletse o se mokhieletse yeah ake wa sokodisa uphuzile today uphuzile makaso yakaphuzile vele sewudakiwe ngiyaphuza wena bo batla ke go WhatsApp sifuna silungise izinto baby a ke re wena mogwa wa tsamaya o lo geshisa wa tsamaya la wa ntima nyetlane ya ka wena o fana le batho a re tsamaye o go etsang se le balo phetsolo se bala wait mothomolo wait ha re tseng so batho a re tse so mothomolo ke kile ko ntate o nwele eng tsatsing ya ka ke nule jwala au si ke nule jwala ke o waka ke o Abiye. Uhleza kanje makaphuzile lo uyahlupha makaphuzile. Lo mphaye. Yeah, ngaphuza ke kona unusa baka la wena. Wa ntima nyetlane. Tshwantse o etse o tlo mmumula go mmumuna re ye go lo go bala. A ke sa ibata ke khathetse ke yona ke go tsolofa bana ba bang. Ke go nna ke sebetse. Ha ke sebetse o ma khosha wena. Wa ba fa mo ba ba ta mmumuna. Au wa shela mina eng. Nna shela ka ya ke tsoka da mmaini. Ai u tsheta ka wa hijo o shisa bana ba bang. Sis. Nna. Kunabantu bokuhamba ngakhuluma kangaka. Mothomolo wait. Ke a bona go tawe ene ke a tseba go tlo ba bimo ke sebetse ka wena ntate o tawe so ke tlile ka o sa ke se botlo utlwa le ntho ke buang o no ngwana mothomolo ke le jwala okay sharp uso sisi ubaba makaziphuzile yeah uso ushiya adakiwe yeah ngimshiya adakwanga masaka sisi usho ukuthi umshiya angadakwa ngaphosa ibe ngazi ukuthi udakwe ngile ibiliso ke wantima kuku utima kuku nyetlane nthoyaka okay ha re tse so mothomolo yetse jwang ke tlile ka bothata bo so o fa bana ba bang gape ke le teng ke nna ke monne o jwang nna ka nteng o tla ithola jwang wena o nwa jwala yeah a ke rena go wa fa bana ba bang nna wa ntima la ke re ke batla yo ga ke etse jwang wa ntima ke etse jwang ke re ke tshwara ditlhele ke tshwara thoyaka wa ntima uthatha phela idayela manje unokulala nama 2K akusatseba lo bana ba ke bana ba ga ke bana ba mang a ke tsebe nna o wa mfebela o ke mogosha wa tshenta ka wa etsa o wa ntima o bona ke re ka etswa bona wa bona batla motshwara kuku mo o batla motshwara kuku mo dikebeleng wa ntima o ba batho ai bona eme bokuhle waka o ke ntshitse magadi bana ba ke bana ba mang ke bana ba mang a se bana ba ka o ntima o thola o tapela ka gore a ke ja o jwetse maisisu khipela malobolo njengoba yeah ba ke kwatile jwa mme o wa ntima o fa bana wa ka tšhelete ka wa ene nna ke sebetsa mining ena ya ka tšhelete o le fa bana o lo betšha go sona ke tsebe o tobetse ke tla genyeng mothomolo wena o right hantlentle ke a ke left ya ke sa le gate ke left ha o moshebe o itlhomotse pele magatete o lebitsa nna ona tse a ge ka mogeng o tla tsoa ngwana ke tla mokuka ngwana ke bogobatse mo o salele sekolong o patetse school wa bona re jwala bao o patetse school mothomolo mamela wa bona re jwala bao hantlentle ke ha bo shapo fa wena first of all re tlile mo ka di-camera ha o hlomphe rona re le yang ha ke batle camera ke camera le nna yes ha ke batle camera ke batle camera ke camera wa tseba wa ke ha o hlomphe o batla o tshwara o tla wotla wena o tla botla eng o pisa batho o tla wotla tokwane o pisa batho o batla ditaba tsa ka ditsebe ke batho bo butle hey o a o se bo tsamaye go
Yetsa jwang? Stop it, motho. Ah, Stop it. Stop it. O tsali dipontsha bathafi. What? Yo, akata stepe sakhe. Yo man. Ngeke babule. Disa stepe sanizakhe. Yo, akata step. Yo. Ikhona into esidila ngayo baba. Bathi bathule igidila kasi he. Lunto tsodi. Kita wotla, hey, kita wotla. Sisi baba. Lo baba lo hayi amabiya uphuza ibhlekhle ebudle. Iya. Manje adakiwe lo. Sisi bese uthandana. Ngiyamthanda ngizoyenza njani ngoba ngizotsholiwa ngizoyenza ngiyamthanda. Hey. Ngiyamthanda. Phambi kwabantu. Ngidamutsa kumukubatse. Ariye. Unotlo ithola ninkuku bani utswadisele ka. Ake kwatla imumune. Ai mumune ya khotso. Ala imumune tla bona etsa. Abapale ka yona. Adlale ka kwa yena. Abapale ka pipi. Ama2K ayenza Hey. Oh. Sifake enkingeni. La kwata phube. Ufuna izinto zenzayo. Kwata phube ni akatokwana. Hey, hey. Ntate. Ke re go tla de. Ah. Mayisisi makabathungu guys ke ngitshwetsa la ngoba bathungu. Ngicela uthile situation eso. Manje ngoba sewufuna kangaka ngithuthe nginukela kabi Angithi ukunika abanye abantwana. ngisa usisi ukuthi azonginceda ngoba wena uthe nginukela kabi. Angisanginukeli kabi manje soyayifuna. Soyayifuna. Angisheke ngitheka. Soyayifuna manje Ngama backpack nama mabili ngiyafaka. Nakumabe Yeah. Akhosofani. Soyayifuna manje uthe ngimnukela kabi. Manje kanjani sengathi mina ngiyahlanya manje ngiyafuna uyamjolela. Imali yami uyayithatha. Ngiyothuthekela abantwana. Awuthekela abantwana isikhathini. Kwatile. Sis, sa. Putsa. Abo laba khama abakawasili. Mayisisi batho ba baholo nna nka se tidile situation eso. Ai angasi siswa mina bengazi ngoba ndoda yakho idakwe so. Yabona makadakwe so mina ngazi ukuthi ngizosolva ini. Be. Ntate. Usele chelta bani. Ukhola grand. Baba kwatile jwa ukhola grand ya bana bana. Ke sebetsa mining. Nna mining ke ta go di fedile. Baba ke go bothata. usebenze mayini. Ai bankele nna. O bata eng motho molo? Ai banke. O banka eng? Ai a to go tla mo ke tswa mining ke shele ka khado. Ka fela mo. Di veg. Then Ke re ke batla ngwana bitre. Amushima no file banyana. Yo angeke. Uyithani nalo ngwana uyi1 sisi nomntana ngakhi nobhuti nami. Angithi Nomntana wani, lo usho sobani Hayi. ngoba uwe ilabantate bakho yeah angithi ndawo Motho stop it. Hey, We enough no. We enough. That security ho kyo wow akusawubata Motho wait. hayi That's my sis indoda yakho mayidakwe kanjani into so yeye ukujwetho Nabo makhelwana hayi akamameli. Nabo makhamela. Obuke. La slepe. Meu Ulatalang slepe. Ke batla bona mmeo. Uzongibulala lo. Iya ke tlo bolaya. Iya. Aba samkushaya kuqolela. Akithi ufuna ukushaka. Ufuna ukushaya kuphi? Hayi. Esaxini. Iya. Jwala bo uyetsa so. Ngiyabonyela ngithi. Ngiyabonyela hayi. Umuntu wami yenzeni? Mawuphuzile uyabonyela. Wabona noma ngisoba. Uyabona ubheka uthi ubheka nje uyabaleka. Ubaleka ipipi yakho. Uzongishaya mos. Angeke ushaka uzokushaya impeteni. Iya. Yiwena ungayimela ipipi edakiwe. Bakemenzela umntwana wayi. Manje udakiwe so nayo idakiwe. Emnandi masidakiwe. Ye? Imnandi masidakiwe. Imnandi mandakiwe. Yeah. Akaphuzi musiyeni. Ishaya dog style. Ngishayele lento yabathi spoon. Ngasathi spoon. Usikamphotsa ka dispoon akhe. Utasiba he. Usikamphotsa ka dispoon. Angeke me. Hey, ntate security. Yo. Ufunde ama2K lezi tu uthatha into ezingaka. Uditsibela ka idipuni motho mo. Utshele that wena ke riya. Ngeke puthi. Ene spoon ke style sesha. Spoon ho umuntu omdala ngifuna ukunderstand ukuthi ubaba udakiwe uyayazi into ekhuluma. Spoon ke into shwa. Candle. What? Candle. Ke spoon se kwetsa mauto so. Utabona. Ake wabathi kulobola. Asambe. Ake, eyabuthi. Usalulele endlini manje soyenza kanjani kunokuba. Uthwakisa papa lasi. Uthwakisa papa lasi.
yazi uyabona mina ukudila nabantu abadaki angisazi nokuthi ngithini kuye ngoba already udaki ufuna ospoon ufuna izinto eziningi uyazenza ipuni ku angiqala manje angifuna ibhuna ngithi bekathe nginuka kabi manje angisanuka lo sisi unuka kabi wena ube utshonuka kabi manje angisanuki kabi angithi ngiyamgezisa ngithi siyageza alele nami ukabatlasha gugu elokuthi omakayike strategy kayike okusathi ibinti Kisa li deep, kisa ka deep. Umuhlabisa ka deep kokuthi. Yeah, ngikutswayi. Ngilokho ngiwashela wena. Umuhlabisa ka deep ni. My sis lobhuda ngathi ukudda you. Athi ukugezisa nge deep netswayi kuphela. Yebo, uthi ugeze nge deep netswayi. My sis ukena deep makuku ngehawu. Yebo. Angithuthi ngimnukela kabi wathi ngisebenzise i deep. Mara i deep ku private part yakho sis. Oh, tata wokuthi obaba lo baba ngifuna. Manje lo baba ukufakisa i-dip uyifaka kanjani leyo dip? Uyifaka namanzi ngithela amanzi Hayi ngifake ngaphakathi. Ngithi ageze ngamgezisa. Yazi namashishi. Ayibabeli ngaphakathi i-dip. Babi so ngithele kancane bese ngithi. Oh, uthela kancane. Namashishi ngiyamshiya ifami. Yekuku yakho uyabheka ukuthi ikuku ifragile kangakanani. Akithi abaloyi. Ufuna ini ngaphakathi? Abaloyi nabo. Akithi bayaboya into zabo. No baba uthandi that's why mina ngikuso abaloyi babalukisa girlfriend yakho angithi kuzoyenzani mina so baloyi kibona bawufisa masisi ngiphuma umamini hayi angimazi mina ukuthi lo usithatha phile izindaba ngoba yena uye wangicela wathi nginuka kabi angithi ngifuna ukubheka hayi akafuthi yeah mina ngisafuna akafuni lokuyikhotha lo baba lona akangimazi akanyenzi next like akangimazi lokungimazi mara manje sekangibamba angazi ukuthi ukuqaleni lokungibamba ngoba bekanga siyenze njengabanye abantu ungimafe phela kulaphathi hayi asajeza ukuthi angigeze ngetswayi nedip oh manje Pili untata akumafa ufaka itswayi nedip ekukwini yakho then baba after wenzani ngiyamgezisa ngiyamshebela kumshefu amashishi yeah ngiyamshefu akethe amshefu ke umwami mara mina mangise momentini la kulotata diamond gold lo ngama so wamushave utata mushave wethe ukene deep ikukunya hayilele tswayi athi kenye ntwe mara ngiyamshave umushave jwang motho ke batla understand ndaba mujwetse gona isipo sa gona sa shave ake lona wa shave mara qeto etsa bana ka ntle o tlo ntshogisa bike sis hayi ntata utawuwetsa ine yakho awutsibi walibisi tate security lwena tate camera asitate security ke Gucci lebitso la hae o tla bona o tla kgetsa go ke manye bona mo a tsamaye dise mapolisi o ke mapolisi o ke masole o ke ba mamela utisa opera mfundra akusawubata iya utse iya watisetha ngivuthela kusisema hayi bye usali close nina kutela Yesu kaSpinback Ndate mdi eish batho ba bone ko baleng tsogeleng situations eso as tshwantse ke ditse but you lady blue motho mona tsa ke fihlile amina ungiqodela ukuhleka yazi indoda yakho nkosi yami ayi udayiwe shem angekabuye manje uyobuya ekseni ngabo 2 anje yadayiwe uyobuya ngabo 2 yazi umuntu omdala ngihleke inkosi yami yazi sometimes kunesinye isihleko sokuhleka ukuthi like really lento uyayenzakala sisi wami uyabona nalamaphondo okay sisi ke magezi lo babuke udakwa so udakwa kanje sisi makabona uthini ku relationship le uyibona yaphambili ma Mengibona yaphambili mara ngathi hayi iyahlala sengisho ukuthi ngicala ukubuza i-relationship yendoda before you have sex nawe mele kufake i-deep ekukwini like batla mothomulo kokubona angithi nambe ngenzela ukuthi angahambi phela angawuba angithi ukuthi nginuka kabi so bengicabanga ukuthi le izombamba ukuthi hayi angahambi ningaye doctor niyobheka yini ngoba kuyenzakala ukuthi umuntu wesimame angithi uyazi ukuthi thina singabantu besimame kunezinto eziningi tsetsa ngokukwi ingkhebo ntotho thona body STI whether mhlomungu dingata ntotho dingata tsatsa batho ba sisi mina ngizwa ngihamba clinic ngisukela le emakhaya ngizozazela no but nanoma ukungihamba ama clinic kumele wazi ukuthi umuntu wesimame kuzanuka uyenzwa yini sometimes ke body infection wabona ntotho sejwalo hey ngizozama anye kuzuzame siswami mele sibona maka wena uyizwa inuka ikuku angizizwa inuka next mina ngizwa ngaye makathi hayi unuka kabi ngithawinuka kabi because siswami mina I'm not saying angazi ukuthi ngesinto abanye abantu amadip bawayenzani kodwa mina anyeke ngize ngithi kuwe thatha idip uwashe ikuku yakho nedip Kuba bethu John 7 jogging
Ntate ke. Umfa. Ngipameti. Akatsamaya. Wethi ke. Abantu mfakile lo mfa. Ariye. Awufi sexy. Umuhlabisa ka deep sis. Yeah. Mothomulo sis. Kwaka. Ake kuthiwa moya emibi. Uthi sa moya emibi o. Awutsibi. Hola di cool party ka mola di tshwe. So di cool party di aka Ditlisa ke ba. Ditlisa ke kuku ya mhlabisa ka deep. Wa intima. Bona tswela ka diudile ena se bona se bolo saka aketa wa ntima bona wa tsao tsayang o se ba bapela ka le strategy nna ke le tentata wa ngwana oi one o tlhokofetse ka le Ena bakala ntse o bua so ntse mo tshwara matso bona o tetela o tsoa a ke re ke ka tshotse ke tswele ausi ke se joanye ke lo re ke tropa ke lo re ha o re ipotlo tshwaro tlo batla o wa bona taba ha o tlo re ipamsa le go tlo batla bona ke tsang bona ela ke mootli bona aba tse ke lo mootla a re yelo mfa a re tsama man kwaka ka sexy ke ke ntle mnati Ini kanje. ke yona ntho eo a re ye lo o mfa tlo ka sexy na Ngo uyayiqala la kanti. o so batla sexy ke buitse bang Ke batla komisa eng? Kodwa ngisanuki namhlanje nangisakathi akahamba Mama yoma. tata ke ini ufuna ukuyokumafa manje Kanjani ngoba phela ngisanuki kabi manje shuthi. ai ake tso Fela kanti le relationship njani? oja wa tsa ojang ona le papa ka ntlong ona le papa ona le mantwana ona le chicken ka opela jwale o batla strategy ke ga nne bole je ke mo tshwara ha batla ke mo So o batla tshwara go mafa ke ba ke batla mo fa ba mo tshwara so pela ke ba batla mo fa ke ya phambi kwabantu ayuba bitsitse batho bao yeah Asibabizelanga lokho sibabizela ukuthi bazosolve inkinga zethu. ariye so mo ko botsa something ska o ga Me, tlhape babo. ya ka le tswa wa e ja ka meno yona ei gamelo ke sa ba e ja ka like why bakete momona like a ke yo wa ke musakhe ha wa tseba ke ra ha a ke wa tipi ayo babele ska o a ke re tipese ke tswa a tswa malundi ha tla mo ke thola ke robetse ke tawe ke jwa wa se o babele na tipi ha o ga tlhape ka yena ka pele wa bona go sele maga motho mona mme e le go jwetse a ila go ya baba hai baba ntate se tshirito bo butlo oh ke nna tsa batho ba tshogeng dithuo ke se ke tla tela slap a re ye a re tsamaya twa batho ba a re ye mme mota uwe man wa bona ke tlo tswa go kutsha o ntse ke tšhagateng ya wena ke batle ntho mme gupta oche ke re a le slap nna wa itse ba tshaima go tse sekana yo le thafi hai mme kwa ka o tla ipata a ke go ba bitsitse o ba bitsitse mme motho mo le tsama tswa toilet o ila hlapa matso Angibona kashizandla ukezanga lezandla ubuye toilet. ingizela lento gas khona ingizela ma Awukezanga lezandla manje ubona abantu abanukayo mababuye toilet. siswami mama Mari mina le izandla ma relationship lawa ngathi i relationship ya ma 3000 manje ai mama opra mfu opra ai man ba go chuchu ba go just shoot are mmer ba sie motho mo lo uta ka mo control just shoot wa tseba ka mo control ka teng o ntshana west ke batla wena ke tla o betla le wena ke tla o betla tsamaya ke betla. yo ke tla o betla samaya ke tla o betla le wena ke ya lo ai o ska tshwara di Ya, ke wa- o ska phaphe wa tswedisa a re re lo betlana wena tsamaya o bele ba ya tshwarelang di bono tsamaya yo o tshwarelang di bono a ke re mme ke o one team ba ke tla etsa wa jwang kula keng ke tla o tshwarisa a re yelo tshwarisa ka mane motho faka ito tate bo butle ba galletse ke bana o galletse wena mme wena mme O tswile le tjhelete o sa hlapa matsoho. yo ha o swabe keng hai a re re lo betlana o betlana le mang ebile ka re ya hola ya ka tse ke bona wena yo Tjena, wa tseba. Wa ya ho la ntso bona nna o sa tjena nna. Uthi ibambe. mme wa duba ba ke tsa tsenana hai ba ke tsa tsena mathafi ha ha mme se go gatilo tšhelete ka ya mining e tlo jwa ko wena o ja mtsabe go tlela hae Sana ka ditipi le matswai. ya gola mining Nna? o po po mpulaya ya o thuwa mining a re ye mme a ke go Sis. Angaze ntila. ya Sis wami. Hayi guys na case ke qala go tshwana lona. Motho o tawa ke tsebile ntse re bua. Sis wami mina ngicela advice Nkosi yami. akentela no Ngothi umuhle kanje maka lo baba lona yini?
like yini nkosi yami awufuni ukuthi mina nkosi yami bazangixolela nama-viewers uhambe uye kini uzokhona mara ile life uyabona next time uzogcina usebenzisa i-domestos ekukwini yakho ukuyisa lapho uzogcina athi usebenzisa i-domestos angazi nakusasa right na hayi mangathola imoto ngahamba nakusasa ngizakuzela nemoto kusasa I promise ngizafowunela uThemba we-Street Journal ukuthi eze azokubhakela into zakho sisi uyang kakhulu for ukuphila lempilo lena sisi lo muntu udakiwe nje nkosi yami unama future nje impilo leyo nalendalo unayo nje ama goals nje kanje ye uyambona ukuthi udakiwe kanjani seloko ngifikela angikhonanga nokuthi nje sikhuluma into enengqondo nkosi yami i-sex one way ufuna ukukumafa aningene nwenza i-sex umntana khona kanti umuntu omdala amanye amadoda umhlangene kanjani sakhala lesasakhula sasesikoleni emakhaya sisi I think ukuthi is time sokuthi manje uyiyeke le ndoda angazi wena uthini kodwa if ungithanda mina ngifoste abantu uyabo mara nginceda abantu ukuthi babone i-life ngendlela ngabantu manje yabona abantu abamakhelwane bazindaba uyezwa manje uthi kungcono abehle mina adle mina cabanga ikhona indoda engatshele umfazi wakhe nomadakho phambi kwakho ukuthi adle ublue angidle mina nakhona makangidla ngiyadleka angazi inkosi yami ukubona ngiyisnack nami angazi uyangidelela uyabona ukuthi uyangidinda and then akhona ungibamba isibunu like guys ake lentsotse kuri ntato udo wayata wenkate kucetela safihla sebonong saka ikileso yakhe mangitho ye la utlwisisa gore ntato hantle ke ya mo njore ake sebe ke motshwantshele eng usile angangibambi ibhunu because of utawe yabona nanoma samthatha manje samise ngize kumuntu odakiwe nkosi yami understand ngicela umiyeke lo muntu sisi mina ngizaza kusasa ngidlala kawusana ngizakufonela ngiyacela sikhulume ngiyacela ngicela uphume kule relationship yazi ngumuntu wesimami angithanda ukubona umunye umuntu wesimami ngibona ukuthi uzifakile maka akuna future akuna life lana ayikho ngizophuma kuye angiboni sazoqhubeka awubona ni angiboni sakabamba naphambi kwami hayi asikisi sisi ukuthi ungibambile nkosi yami yabona nami ngizele ukuzomnceda lana kanti angazi ukuthi uzofuna ukungibamba isibunu aphinde futhi athi kungcono adle mina understand cabanga nami umuntu wesimami lento ingihitha kangakanani makasatshela mina lento leyo phambi kwakho ibe ngumuntu wakhe ibhlungu sisi ngicela ukuze nje kusasa sisi kitho upakisa ngiyabonga please ngijabule ngiyabonga kube right ane sisi guys nire no ketsenge sisi ithi mina ngihambe uphuma nami angazi ngoba bengithi ngivala show okay akunankinga uzaphuma nami uyasala hayi ngiyasala okay so batho ba uluntsho etsala ngmona gore la bona re ke fihlile mona ke fihla go maisisi ra fihla go ntata botsipo le mo bone go tawe jwa ngwana ntho solveileng ke fihlile ke itse gore ke tla thusa maisisi ke fihla ke thola ntate fela itawetse ha ona ntho re buile nga nna next sale ke fihlile mona ke utlwile sex ke bone fela batlo a ntshwara dibono ke bone fela ntho tsa go batla ntja ke bone fela tshwara mosadi wa matswela ona ntho e ke gonneng o etsa tshile ona next but ntho ke ke ithabelang gore ke yetse gore ke joditse maisisi gore maisisi bone ha monna sa o fi life ha monna sa o fi bophelo wa mosia so that's why ke tshoka na go lona batho ba bommele na lo dula di relationship ka baka lo ga ke tse di duletseng or di dulela o cleana di curtain or di dulela o yetsela eng kana go wa mo bona gore monna ha o rata wa mo bona gore monna hana di goals wa mo bona gore monna ha ona mawisa mara ntse o dutse so ka batho ba bomme a ke re emeng ka maoto re ke re bonong re tshwanetse keng re ithate wa bona o ithata ho qala go wena motho wa mme once wa ithata o tlo bona gore ke mang o tshwanetse le masa o tshwanelang guys lona if mathateng a tshwanang la o sus ka le bala go email la ko Street Journal ke le rata ka fela guys and I'll see you in the next episode yes baby kopa le following ke Lady Blue 080 #yes baby motho moholo ke le ratane thank you my sis ke go potsa mayana nani o sa le shapa o sa le ke atla re tlo bua ka phone please okay thank you